wahe shnong ki bana po ilaka narpo menda ka singa po jingalam udaloi ki ilaka narpo udaloi manbha kendo kila leja kandu yu deputy commissioner East Jantil district but kila kintu jur ya ka sarkar ba ki board district jong ka East Jantil district ba kinshim khia ban penbet mardor halor ka mat ba ye day but ka jinga khi jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTOD knang ba kanum shakta ka kamai ka ji but ongru pa hakani ka jenki ka day ka bapian kat kum ka dorkas bala bu how deputy commissioner ka East Jantil district bala soy kerteng da udaloi ilaka narpu udaloi manbha kendo but shi pongut ki wahi ashnong ki bana narpu ki la penpau pa ka nek jenki jong ka MCTODA ka bala stang nadu ka nyautre ku banai risau ka badang bateng hadu menta kala bu jingma ya ka kamai ka ji jongki la benrap ru bah East Jantil district ki dan nyau ni pratali ki karkhana do bilan akaba hadu 8000 sanspa ene lai hajar ngut ki brio badai ki rilom ki la trei ha ki karkhana do bilan ban ki bala shushanya ben ne ki karkhana akabe dei pat kaba pendam hayeng sam ki wahe shnong ki bana po ilaka narpo ki bale soy ya dor khas ki kentup uba lasting pala ba ki tong pe wan diang man lamin f nong tudu stani masar sting son siang shai ba biang job suting ba phai biang sirti bahut sani bare pat uba marley rimbai ya ka dor khas la pha copy ru show mentri rangba ka jela ukan rat ke sangma sheki symbol mentri rangba ba preston ten sang bat ba sneau phalang dhar shaka emily sutanga saipung ka kong Santa Mary Shilla show emily clearan ba kermen shilla show superintendent of police East Jantil district Vikash Kumar bat sheki pathai kubor to I wan in ngliang yung ka ilakan po into dang isam yo deputy commissioner yung ka East Jantil mem lang doloy gini ko het sinong ro kejing layong ito hejing ito waka ni ka strike ko dang ten hirukan ni yung ka MC to da ngliang yo I kam ilka ile wa lai I member nam komisi to ni daw wa em kejing kta ko jor ne bita ka ilka yung I kat kam man kate ka em kejing kta hejing to ma ile bon hagi nongkre wa napok ka ilka yung I kisnong bu per lada ka ni ka strike nang tensu so ko nang lai smat dum yi yo resolve ka dang bo jing e go kro ni ta ki long yung laksam ki em human di nong kre yung ni company bu per kat kam man ka te em khende de li company ki nong kre em ki kam te kam arusan arja saspa du le jar mut ta nolor ni te lada miu penbaik ye ni ga jingeki yung ga MC to da daw em gi kita le na gi trace no ki wa thap kari hetu na em gi uthet ye gi highway ki dumper ki JCB ki excavator AY gi company teladam ye resolve ye ni ga problem haprdi ga company wa gi ni ga sen yung gi trade rock tadaw po jing e ga ye gitu gi nong som snong gi wa em ye gi ni gi machine yung gi te ni te daw ini hadin ga meeting wa yo paman lom snong dem lang gi ubon gi ha snong da perkhakia ba ye ni ga kam ni te daw hadin wa le perkhat bai ong em kam yo lai sa ga sarkar lomba deputy commissioner yo ga district yo ile stom gi ne benta u resolve ye gi ga issue te kejingwan yo I to kerpari ya DC kam jo lai gi bor sarkar yo khut iklam gi yo chimkhia gi ni kam bar yo ye gi u penbat ye gi kam khang yo dam em gi ta gi nokre ki bru gi we em benta itu nadu gi wa supply gi machineries terter
nete daw iwan ini but yoluti wa lembaga jing sim kia yang sokar wiye pun baik yang ketiga jinga te to ka jing sebunu yang i kam ga ilaka narpo su u yu hek sino so ai jing to wa lem yu resop yang ketiga issues em jing ta de bentagi kini ki indirect employment ta gi nang sosong gi wa bo gi dukan sa kiwa supply ki mar ki mata hejing to gi jor gi ka kidukan kudok gi em hagi silta ng surak sa po company akta ala gi giwi gi kam gi wa to gi deal directly indirectly wa company itu to gi problem na ni usab mangi gi ta ko ni ta gi pai nong sosial mi ka ilka heju por la ki bon lagi nong pre untuk dukan po ilka na ko dari kinogre na kelenya ke distrik na po state kalia hari bon gi ukre hapo di sinan plan